Machine gun keli le Abialnu actress Megan Fox te chuan inhualna nain an thisen an indun ve khutlang ramma nu pain koprem tak le soihlo mai clever rapper machine gun keli le Abialnu model le lem chan thiam Megan Fox te chuan ni lai ni liam ta khan inhualna nain an thisen an indun ve tian tar lang an inhualna thalak le an inhualna zungbun an in buntir lai thalak chu social media lama an fans te ma an phaulang ani kumsang ni somni kumkhan Megan Fox le Beverly Hills 90-210 star Brian Austin Green nen anin thena heminu hian midnight in the sweetgrass film an chan line machine gun keli nen ain tong ti shet ani Brian le Megan Fox te hian fa palian neya an fa pali te Noah Sanon Green kumkwa Bodiran Son Green kumsarimi baka Journey River Green kumngamite kalsanin machine gun keli tranga belsantani machine gun kelian in hualna zungbun Megan Fox nena apekha engzaman chia lunge rapper machine gun keli le transformer actress Megan Fox te chu hun engmo chen anin zui nuwa anin hualta nilai ni khan anin hual tho hi khovel ma an puang zarani machine gun keli hian Abialnu Megan Fox nupuyata na asomna hian zungbun tangdai tak le abik lewa siam abuntira inhual thu arik che khan inhualna zungbun chu mitam tak hriat chen chakani e comment star Jackson Momoa le anupui lisa bonet te chu kumsom poruzet anin zui nuwa anin thenta actor lar e comment star Jackson Momoa le anupui lisa bonet te chuan kumsom poruzet anin zui nuwa anin then thuan pong vele ta Jason Momoa kumsom li pahniau pa le anupui bonet te hi kumsang ni panga kuma anin tonga kumsang ni sompasari kum toblam khan bangai takin mipui cheta an neya fapa pakhat le fanu pakhat an nei ni nu patok ta hian anin then thu hi thu chhuwa in tom siamin social media platform Instagram kal hlangin an puang ani Lisa Bonet hi amain rocker Lenny Kravitz nen an lawin nei to fanu kumsom thum pathum mi Joel Kravitz an nei nge khutlang milar te hi tar kun rap thlengai nei tur anum lawang ti ala umange hunrei anin nei main anin then mai zel choni hi kumhlun tur an wang ni ber mai ta tu anga lu tuka wangin afa te ngei poin an shalei theilo owa khamami Amy Smith hian atak sa le a mai tiamin ta tu somli chuang nei anom na mi te chuan The Girl with the Tattoos tin an shelar lur thina TV show Hook on the Look experience atan ain lana midang te point ain landan an mu chuan maktin an inna sa thin ti asoi kumsom ni pathumau pa Amy Smith hian Daily Star ne na shildanin atira po ama injin tok lo na hial anei thina anu ngei phei chu a mu rolin atrap ti asoi achang phei chuan om nom lo taka om ve thin thu asoi bok ma sela tuna chuan ngaya nein midang ten alandan an ngei dan tura boilawin adang lamna wanga ain chuan zia ashilto kumsom palian e tangin ta to hi achut tirtana mi te chuan a mele landan ati chezovek jok tin trolna satak adon pha ata tunga nasal tuka wangin afa te point tu ti shelawin an hei pha hialani